Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasoma neno la Mungu. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu ya Zaburi. Kitabu ya Zaburi sura yake ya 68 mstari wa 15 na 16. Karibu kanisa la Mungu. Tunasoma kitabu cha Zaburi sura yake ya 68 mstari wake wa 15 na 16. Hadi 16. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ni mlima wa Mungu, mlima Bashani. Ni mlima mrefu, mlima Bashani. 16. Enyi milima mrefu, kwani kuutazama kwa wivu? Mlima uliotamani mlima aliyoutamani Mungu akae juu yake. Naam, Bwana atakaa juu yake milele. Ni neno la Bwana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Ni mlima wa Mungu, ni mlima Bashani. Ni mlima mrefu, mlima Bashani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Enyi milima mirefu, kwani kuutazamia kwa wivu mlima aliyoutamani Mungu akae juu yake. Naam, Bwana atakaa juu ya mlima juu yake milele. Ni neno la Bwana. Amen. Kanisa, nataka sema neno moja ya muhimu ambayo inaweza kusaidia maisha yako ya kiroho, inaweza kusaidia maisha yako ya Kikristo. Ikiwa utanipatia nafasi ya kulisikia neno la Mungu, Kristo anaenda kusema na wewe katika magharibi ya leo. Amen. Batu ya Mungu, uangalie tu jinsi dunia hiko. Dunia yote ni kazi ya Mungu. Amen. Ni Mungu njo muumbaji wa vitu na viumbe vyote. Kama nyama iko, ni Mungu aliumba. Amen. Kama tunaweza kuona miti, ni maumbile ya umungu. Ni kazi ambayo Mungu alifanya. Kama mimi niko na kama weye huko, tuko viumbe vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati tunapoangalia dunia, tusikie kuogopa, tusikie kutetemeka, tuone kazi ambayo Mungu aliyoifanya. Ni kazi ya ajabu, kanisa la Bwana. Hata hivi tuko katika nyumba zetu, nikikwambia ya kwamba utoke tu nje, hata ikiwa saa ya usiku, utaona mambo ya ajabu yenye Mungu wa mbinguni alifanya kwa maisha yetu. Ndiyo. Dunia, kanisa, dunia iko kitu moja. Ukiangalia dunia unatetemeka na unaogopa, na maisha yako mara moja inaanza kumtukuza Mungu. Maisha yako mara moja inaanza kumsifu Mungu. Ukiona tu dunia, ukiangalia tu kazi ya dunia, pale unaanza kumtukuza Mungu. Lakini piko kitu moja yenye inatokea hapa katika milima. Sikiliza hii 15. Ni mlima wa Mungu, ni mlima Bashani. Bashani ni mlima wa Mungu, mlima Bashani. Ijapokuwa Mungu aliumba zingine milima, lakini huu mlima wa Bashani, Biblia inasema ni mlima mrefu, mlima Bashani. Mungu alitofautisha hii mlima Bashani na ingine milima. Sikiliza hapa 16. Enyi milima mirefu, kwani kuutazama kwa wivu mlima aliyoutamani Mungu akae juu yake. Kanisa, batoto ya Mungu,
Hivi tuko na masura ya kuachana, tuko na maburefu ya kuachana, tuko na mili ya kuachana. Hata tunaweza zaliwa kwa baba moja, kwa mama moja. Unapaswa kuona huyu mwenyewe anaingia hapa ni Bienfete, huyu mwenyewe anaingia hapa wanamuita Lema, huyu mwenyewe anaingia hapa wanamuita Benezer, huyu mwenyewe anaingia hapa wanamuita Teila, huyu mwenyewe anaingia hapa wanamuita David, huyu mwenyewe anaingia hapa wanamuita Blessing. Japo ni batoto ya baba moya, mama moya, lakini bako na masura za kuachana. Hali ya mili yabo inaachanika, na ile njoo inabarepresente. Ukiona tu unasema David huyu, hautakuwa na confusion kusema seme huyu ni Teila wala huyu ni na mara moja unaona unasema huyu na huyu. Deja njoo utofauti yenye Mungu alituweka hamo ndani. Sijue kama kuna mtu iko nalisikiliza neno la Mungu. Amena. Ndio. Hivi tuko hapa shie bote mbele ya ekra. Nikiangalia hapa naona mama Rite kona jitikise kwa jifunika mzuri kabariti kasimpige. Nikiangalia hapa mimi naona mama Ngalula, naona mama ni mwamuluba yana lalia ngambo ya huku. Manake ile njo utofauti ambayo Mungu aliweka katikati yetu shie bote. Amen. Hivi niko nasema hapo, najua Andrea ule mwenye kona nasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu alitutofautisha kanisa, ujue vile pia tuko na mabahati ambazo zimeachana. Tuko na manyota zenye zinahachana. Ile utofauti yetu ndio kila mtu iko na destin yake, kila mtu iko na destin yake. Kanisa la Bwana, kila mtu iko na hali yake ya kimaisha. Maisha yetu haiko moya. Amen. 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 Sasa hapa ku 16 siyasikia kama ulishaelewa. Biblia inasema hivi: enyi milima mirefu, kwani kuutazama kwa wivu mulima aliotamani Mungu akae juu yake. Kwa nini uitazame kwa wivu mulima ambayo Mungu alioichagua kuikaa juu yake? Sikiliza kisa namalizia na hamu. Bwana atakaa juu yake milele. Manake ile wivu yenye inaweza kuwa mu maisha yako haitamfanya Mungu kutokutimiliza ahadi yake, wala ile wivu yako yenye unaweza kuona juu ya mtu mwingine haitamfanya Mungu apate kumwabandone ule mtu. Ile wivu njoo itakuluma, ile wivu njoo itakukula, na ile wivu njoo itakuua. Wivu yako haitashanje na kusudio la Mungu. Wivu yako haitashanje mapenzi ya Mungu. Ukijua ya kwamba tuko gisi vyenye tuliumbwa, lakini kila mtu iko na destin yake. Kila mtu iko na vyenye Mungu alimwandikia. Kila mtu unaweza kutana sa vile tunasikia kwa Olivier Lembe. Nikafia kama ku village ya pale Goma, hakukwata mtoto asema mwenye aliishi muvile ya Goma, lakini njoo mwenye Mungu alikuwa kuchagula na kutoka mo bibi ya president. Bwana Yesu apate kutusaidia. Sasa hakuna gisi kama uko Mkristo, ukikuwa naangalia mtu usionake wivu juu ya mtu mwingine. Usionake wivu juu ya mtu mwingine. Kama huyu anaweza kupata, kama mimi naweza kukosa, inalomba nikubali maisha ya mtu mwingine. Nijue kama Mungu anafanyaka gisi vyenye anataka, na kila mtu iko na destiny yake. Ule ni ule na mie ni mie. Isifatane maisha ya huyu inilalishe nje, inikoseshe usingizi. Hata mimi naweza kosa usingizi, Mungu anabakia tu kwenye anataka, na Mungu anafanya vyenye anataka, na siwezi kushanje kusudio ya Mungu. Wewe mtu mwenye uko na roho ya mubaya, wewe mtu mwenye uko naona wivu juu ya mtu mwingine, kuendelea juu ya mtu, kupata ya mtu, kukua gisi mtu iko, nena kutuma unakosa busingizi. Wewe muamini na Mkristo unashindwa kujua ya kwamba yale yote ni kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndio maana sisi wa Kristo tunahitajika kuomba. Kama mimi naweza kuona huyu iko mzuri, ama amefikia pazuri, ama amepata mzuri, wala iko kwa kadiri ya gisi mimi sikutara, inanibidi nipate kuomba, kanisa la Bwana. Inanihitaji nipate kuomba na mie nipate kufikia. Mwenye napanaka ni Mungu. Lakini wakati mimi naona wivu juu ya mtu mwingine, juu ya hali ya mtu mwingine, na sirtu hii kitu, acha nigeuze lulimi kidogo, hii kitu sana inakuwaka kuba ndugu yetu wanamke. Kama mie niko mfupi na ule aliumbiwa, nenakuya vita kabisa, nenakuya vita ya ajabu ya Iran na Iraq. Ase ule burafu yake, na unasikia banaanza mtu na wa burafu saa njia. Na iko najifuna nini burafu yake saa njia. Kanisa la Mungu, basi minjo nilikwambiaka uzaliwe mfupi. Na mfupi akipata, kanisa la Bwana, manake njo nakutana sasa wivu yote, na kale kabufupi sa muti ya mgomba, na kale kabufupi sawa nini, na kaza angali no nakutana mtu na roho yote na muluma na apate busingizi na kadhalika. Ujue Mungu anafanyaka vyenye anataka. Ile wivu yako haitatosha destin yangu. Ile wivu yako itakuluma na inakuzalia magonjwa, na Mungu anaendelea kubakia, sababu ni yenye Mungu aliandika juu yangu. Ni mie njo Mungu aliteua, ni mie njo Mungu alichagula, ni mie njo Mungu kama Mungu ameniandikia kanisa, kupata yangu isikulalishe nje, kupata ya mtu isikulalishe nje, isitume unakosa amani, isitume unakosa utulivu, kusema nikiona wivu yangu niende nimulilie Mungu, nimwendee Mungu, nimwombe Mungu, nimwambie Mungu nijalie na mie, nimwombe Mungu, nimwambie Mungu nipatie na mie, nimwombe Mungu, mwambie Mungu nifanyishie na mie, nimwombe Mungu na mie nikumbuke Mungu, na mie nijalie miongoni mwa watu wengine. Njoo maisha ya Kikristo. Hatuwezi kuwa pia tunaneglige kazi ya Mungu. Wakati unaona mwingine anafanikiwa, inaleta kidonda, inaleta uchungu kwako. Unaanza jiuliza juu ya nini? Sababu gani? Mimi niliona vita hapa, na hii sitaisema sana, na isema mwenye kuna akili anifate. Hii niliigundua, niliipata hapa kwa kanisa yetu. Hii niliona mwa kanisa yetu. Ya Bwana Yesu asifiwe. Vita tu, vita naanza. Sasa wakati tunaingilia misingi vita juu ya nini? Alifika kabla mbele yangu. Hey. Anajivunisha tu. Kanisa ile. Njoo vita. Alifika kabla mbele yangu. Njoo maana iko najivunisha. Hii sipende kuingia madetail. Ile inaweza leta vita kanisa. Mungu anafanyaka bienya anataka. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anajivunishaka tu alifikaka Bulaya mbele yangu. Na ile nakuya shida kabisa, shida yenyewe inaitiwa kanisa naanza ikale naanza tatua shida. Anajivunishaka tu alifikaka Bulaya mbele yangu. Anajivunishaka tu alifikaka Bulaya. Njoo shida kweli, njoo shida tu, njoo shida. Omwe tuwane. Na mimi nakwambia ile likuya shida sana mpaka leo. Bale batu balitoka mbonde ya baraka. Juu ya ile tu alifikaka Bulaya mbele yangu. Complexe d'infériorité. Kanisa, usiwe mtu wa wivu. Unajua kitu ya kwanza nazala wivu ni tamaa. Ukikuwa mtu mwenye kila kitu unakuwa na tamani. Kila kitu unakuwa mtu mwenye uko na tamani yaka. Inajua kuleta wivu. Unaweza tamani kitu kenye hauna uwezo ya kupata kuipata. Na sasa unaona wewe unaitamani na hauna uwezo ya kwanza. Mimi nawaza kitabu gani Mungu? Katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Haleluya.
Kuna kitabu ambayo inasema hivi. Haleluya, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Kuna kitabu itakuya. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Nasikia iko munjie kuna kuya natafuta kujiafishe. Mnajua kama sikutayarisha nimeshutukiwa tu. Amen. Amen. Itaingia. Kanisa, tamaa. Tamaa inakuwa kitu ya kwanza. Kitu ya kwanza. Wakati unaweza kutamani na ufikie, vita inaanza kuchipuka na kuzaliwa ndani ya roho yako. Unasikia tu vita inaanza kuchipuka. Vita inakuya kabisa ya nguvu. Ya nguvu. Kwa nini ule? Sababu gani? Lakini sisi wa Kristo, wakati tu ile kizaliwa ndani yako, na kuambia umepungukiwa, unadharau kazi ya Mungu. Unadharau kazi ya Mungu. Mimi naweza kuhitaji, naweza ona kumwenzangu ndio, lakini kama mimi nataka nikuwe sawa naye, na sikia nikwambie kanisa la Mungu, kuna wakati mwingine tunakuwa na maombi yenyewe, mimi naweza omba nitakukuta na nitakupita. Nilikuwa na kuangalia mbele yangu, kesho wewe ndio unaanza niangalia mimi nakuwa mbele yako. Halo. Nasikia kitu inaingia. Kuna wakati kanisa la Bwana, mimi naweza fikia, mimi naangalia, mimi nasema mwenzangu yuko mzuri, alipata mzuri na kadhalika. Kuna maombi yenyewe mimi naweza kuingia ndani, naanza kuomba Mungu. Naanza, lakini haiko maombi ya kupiganisha mtu, haiko maombi ya kumshtaki mtu, haiko maombi ya kumuonesha Mungu unaona fulani iko hivi mimi nataka nimkute na nimpite. Hapana. Kuna maombi ambayo mimi napaswa anza kuingia ndani, zenye mimi naanza kuomba Mungu. Mungu ataninua mkiwango kikubwa, na kila yeyote mwenye alikuwa na hatua kuzaniko na hatua mbele yangu, nitabakutana mwele raha ya maisha walikuwa mwayo, na mimi napata kubapita. Babo sasa banaanza kuniangalia mimi, ndio mimi nakuwa mbele kwa kadiri ya gisi mimi nilikuwa na baona. Ni maombi ndio nabadilishaka kila kitu. Amen. Mama, tunaanza na kitabu ya Yakobo 3:14 mpaka 16. Kama tuipate pale, tutaenda kwa Yakobo 4. Tutaenda kwa Yakobo 4. Twende kwanza pale. Haleluya. Yakobo 3 mstari wa 14 mpaka 16. Na inasema maneno mingi juu ya wivu. Na ile kitabu pia Yakobo sura yake ya 4 ya 2 mpaka 5 yake, ama mpaka 6. Tutapata ile maneno yenyewe niko natafuta, imeingia, imefika. Haleluya. Karibu mjakazi wa Mungu, hujafungua nani? Kitabu ya Yakobo. Kitabu ya Yakobo. Yakobo sura yake ya 3. Karibu mjakazi wa Mungu. Haujafungua mikrofone mama. Sura yake ya 3:14 mpaka 16 kuna maneno mazuri sana. Tunasoma Yakobo 3 sura yake ya 14 mpaka 16 hadi 16. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Na twende pole. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Twende 15. Hekima hiyo siyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, na tabia ya kibinadamu na ushetani na shetani. 16. Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Mungu atusaidie. Amen. Unaona kama hii wivu ni kazi ya shetani, na kwenye kuko wivu njo pana shina ya machafuko yote, shina ya mabaya yote kwenye kuko wivu. Ukiwa mtu mwenye uko na wivu, anajisikiaka, anajionaka, anajivunishaka.
Ukiwa mtu mwenye uko na hii yenye Bangala wanasemaka motema lukunya, uko mtu mwenye uko na roho mbaya, uko na roho mchafu, uko na roho ya manake hautake mwingine maisha mwingine mtu na kuumiza. Alipata kazi na kuumiza. Nyibe nye mnakuwaka na kazi. Nyibe nye unakutana mtu hauna hali ya Ukristo. Ndio mwanzo ya machafuko yote. Ndio mwanzo ya machafuko yote. Aseme hekima hiyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia na tabia ya kibinadamu na shetani. Unaweza wazia seme mtu kuna wakati najifunga kama neno kanisa la Bwana. Tufanye kotizasyon ya kanisa, tuko naenda barabara. Basi shia tutumikake, nyibe nye mnatumikaka. Wana wazia unasema aseme mwekima, kumbe ni hali ya dunia hii na kimashetani yenye. Kuna roho yenye kuna kuanime. Kuna roho yenye kuna kuambia, kuonesha kama wewe hauko mzuri, wengine njoo biko mzuri, benye biko mzuri. Na shie bote hapa, hakuna mtu mwenye anaweza kulia, mwenye anaweza kusema hapataki, wala mwenye anaweza sema haana kabisa. Hatuko sawa na bandugu yetu, kubandugu yetu kwetu wenye banabakia kwetu banaweza kulia. Ukikuwa hata kunyumba, kuko sosiale yenye, serikali litayarishaka sosiale yenye, inatufanya tupate kukula na kadhalika. Na zaidi ya hii acha niseme kanisa la Bwana. Sijue roho gani ya kimapepo na mashetani yenye na tuingilia. Tukisema kukazi ya Mungu wewe huku wake na uwezi pata. Lakini bikikuwa bitu ya kimashetani. Niko naona hapa mushie tu ba Kristo. Alikuwa na anniversary na mtu mzima analipa matiketi za maajabu, anafanya madepense, anaenda kule kwa anniversary na kusema bamtumie franga. Hakusema seme mbao munitumie franga jumie siwezi pata, lakini bia anniversary unapata. Bia manini na bebe alizala, atazala ba mingi hapa. Bia mandoa, tuko tunaona watu wanafunga masafari na wanalipa na manini na manini na manini na lakini bitu ya kimungu ile kanisa la Bwana, unaona kuko watu wenyewe wanapaswa kufanya ile wewe upaswa, lakini bitu ya kimapepo, bitu ya kidunia, hii tu bia hali tu ya kujionesha, uonekane bitu ya na unakutana mtu anafanya depense. Kanisa kuna roho enye kuna kuanime. Na ni roho ya wivu. Uko nasikia wivu mpaka kwa Mungu. Uko nasikilia Mungu wako wivu. Hauwezi kontribue kwa Mungu, lakini kubia mapepo na mashetani una kontribue. Tuko nakutana wengine wanatosha watoto, wanababeba marestora, wanafanya madepense moya, lakini kumungu unamwambia Mungu ulambulie zero. Kanisa, kila kitu kinaandikwa katika ile kitabu. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuna wakati tu mwenaanza kangoya takutaka ba Kristo wanasema mbo Andrea funga sasa kinwa yako hatukutaki tena, mbo tunataka sasa mama Elizabeth njoo bakie juu yetu we mahubiri yako tunaweza ichoka. Kanisa Mungu amenitia hapa kuponya roho na nafsi ikiwa unaweza kulisikia neno la Mungu. Amen. Yenye mimi nasema ni bongo. Kanisa hii mtu iko mpaka na wivu juu ya Mungu. Hauwezi kukontribue, hauwezi kutoa, hauwezi kuchangia. Hata bibi ya mama. Ndio maana mama kiongozi, jikaze mama na maombi, Mungu wako asimame. Hii masankuro tunatoaka. Kuko wenye hawezi hapo kuitoa. Lakini ukisema mama kiongozi ufanye anniversary, tuma tu envitabata kuya na utasikia mwenye anakulilia na kuambia sema ya kwake na kitu. Mama fanya anniversary, utona chie bote tunakuya na tutokea na kuletea na makado za yulu. Ariete olewe pale, chunga fasi kwa utatia watu na kwenye utatia bitu. Lakini ukitangaza bitu ya kimungu, tuko na shida, tuko na wivu pia mpaka juu ya Mungu. Kanisa situokoke, Yesu anakuya. Tuokoke, Yesu anakuya. Unawazia sema ni hekima ya kimungu, ni hekima ya kidunia na mapepo.
ni hali ya dunia na mapepo. Batu biko amo kraka, batu banafungwa. Uokoke, ulisikie neno la Mungu leo na kutangazia, na mimi nakuombea katika jina la Yesu. Ile roho yako yenyewe inafungwa na nguvu za gizo, na wazee sema uko na akili. Haiko akili mama. Tusomele 15 tuingie kwa hii ine yake 2 mpaka 6. Tusomei 15 yake. Hekima hiyo sio ya ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Njo mwenye na kuanimaka weye uko animena roho ya kimashetani, hauko animena roho ya Mungu, uko animena roho ya kimapepo. Unawazia na hekima ya dunia, hakuna kutenda na vitu vya dunia. Vitu vya dunia vyote vitabakia, na wakati upende kujinyenyekeza na kushuka mbele ya Mungu. Kanisa lisikie neno la Bwana leo katika jina la Yesu. Nimekuombea, geuka, uponywe nafsi, mwili na roho, uwe mali ya Mungu. Amen. Uwe mali ya Mungu. Amen. Uwe mali ya Mungu. Hauwezi ona wivu juu ya mtu, hauwezi ona wivu juu ya Mungu, kuona seme no Mungu bya Mungu njo vyenye tunatupa, bya Mungu njo tunatia bya nyuma, bya Mungu njo vyenye tunakamata sans consideration, habina nafasi. Lakini bitu byetu sasa usikie byenye tunaona tu bila vya kwenda mamiziki, wende ile nyebe zetu bamuchi banasema bambabonye ni Kinyarwanda ile bambabonye banione na mie banione kana mimi na kuwaka bulai. Njo nakutana TikTok, sina mimi naanza kuwa nachungulia ku TikTok wakosa ulikuwa yajua tuisha kuwa na konta ya TikTok, na mimi nilisanza njo niko natia mkono kumachafu, mimi naangalia bonde la baraka, tunaenda mbinguni. Na mimi nilikuwa kasiingia kudunia hivi, tunatia bonde la baraka, mimi naanza chungulia na mie kule TikTok. Mambo, Mungu aturumie na tusaidie. Na ile inanisaidia na mimi. Na kuyajua kumbe atakuwa na kanisa. Tuko tunawazia sasa, tuko na Bakristo. So nakutana upatie mtu aombe hapa. Mtu anaomba na unasikia na machozi na makamasi natoka. Kumbe ni mpagani wa nguvu. Mungu hoyo muone kutikitoka mpagani kabisa. 100%. Okoka. Sikia kengele ya Mungu ambayo iko nakuita. Amen. Usiwazie tuko tunalalamika hapa bure. Ni upendo wa Mungu ambayo iko na kukokote, iko na kubuluta. Amen. Asubuhi nimefanya video kanisa. Hii makanisa hapa haikututayarisha na kutupatia nafasi. Haikututayarishia. Tuna haba konsidere huduma yetu. Huduma yetu haina nafasi. Hapa kwetu kupingi ni shirikane nyeba Afrika tutaimba le 24. Shie bote banatugeuza baimbaji, njoo huduma watatupatia tukutanane sheba Kongomani yote tukuya sasa kama tutaimba nyimbo ya wokovu. Unakutana ni vitu mabya biko mchezo kanisa. Na kama hautafunguka mecho, haujue kama ima kanisa iko na sehemu ya kutusindikiza kwenda kuzimu kashe, biko na tulipia mabie kashe. Kama hauna mecho, kama hauna akili kanisa la Bwana, na kuambia na hii mbingu na hii wakati tuko tunapoteza, utapotea. Kanisa la Mungu, funguka, lamuka, utoke katika usingizi wa mauti. Kwa hiyo kanisa hautasikia injili kama na hii yenye kona chubula, yenye kona gusa moyo yako, yenye takufanya kesho usiingie tena, sababu utakutanana na mafundisho yaliyo hai ambayo itashindana na kushindana na ile nguvu za uovu ziko ndani ya maisha yako zinakuikalia. Hautaisikia. Kuna siku walitufundisha kufunga karvan na kuvala mashokse. Mwenye ajavala mashokse ukuye dimasho kanisa, tutakufundisha kisa kuvala mashokse kwa jina la mtukufu mtakatifu Kristo Yesu. Potelea mbali na mafundisho ya kimapepo na mashetani katika jina la Yesu. Mama, tusome tumalize, saa yetu inakimbia. Mama, unafunga mikrofoni. Unasoma hiyo Yakobo sura 4, na mimi naishukuru. Njoo hapa sasa kabisa. Ile mstari wa 2 kwanza. Iko mzuri sana. Sura yake ya 4 mstari wake wa 2 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwatamani wala hamna kitu. Mwatamani wala hamna kitu.
mwaua na kuona wivu. Mwaua na kuona wivu. Ndio maana nilikuambia wivu inatokanaka na tamaa. Ndio kitu ya kwanza, ndio andiko nye nilikuwa napiganisha tamaa. Mwatamani wala hamuna kitu, mwaua na kuona wivu. Muendelea mjakazi wa Mungu. Wala hamwezi kupata. Wala mwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hamuombi. Kila kitu natokana na maombi. Kila kitu natokana na gisi mtu anajipatanisha na Mungu. Halo. Hello. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Amena baba. Mama, na kusiurudilie tena hii mstari. Kuna bandugu yetu benyaba kwake na mabiblia katikati yetu, na bonde la baraka najikaza kugabula mabiblia, lakini kuna batu beba naingia kwa muibada na bana Biblia. Rudilie mstari wa pili mama. Rudilia hayo. Tunarudilia Yakobo sura yake ya 4 mstari wake wa 2. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu. Wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hamuombi. Mtu napenda maisha lakini upende kuomba. Mtu unaweza kuwa na ndoto ya maisha lakini haupende maombi. Kila kitu yetu tunepate natoka mumagotoloji kanisa. Hapana mafundisho ya kufunga karvante na kuvalishwa shocks. Ni mafundisho ya kuchubula ile uovu wenyewe na ikalia maisha yako. Twende kwa mstari wa 3 tumalize mama. Nasoma mstari wake wa 3. Hata mwaomba. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Ine. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia ujifanya kuwa adui wa Mungu. 5. Au mwazani ya kwamba maandiko yasema bure? Huyo Roho akaaye ndani yetu ututamani kiasi cha kuona wivu. Ule roho njoo make roho au mazani ya kwamba maandiko yanasema bure. Roho mwenyeko ndani yetu anajua kututamani mpaka anaona wivu juu yetu. Haiko ile wivu yako ya mapepo yenye unapenda makokeranse na uwezi kupata vyenye huko nataka kufanya naye kokeranse na kadhalika. Lakini Roho Mtakatifu konaona wivu ya gisi tunapotea, wivu ya gisi tunaangamia, wivu ya kutokumjua Mungu, watoto wa Mungu. Mama, tumalizie sana ishi 6. Tunasoma 6. Lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu uwapinga wajikuzao, bali uwapa neema wanyenyekevu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kila wakati nasema hii neno hapa. Tulizana. Shuka. Mungu anashindana na watu wenye kuwa na kiburi, lakini anapatia watu wanyenyekevu neema. Ile foli, ile bazimu wenye ndani ya kichwa yako, yenye hautake kutulia, kufanya na kutafuta mapenzi ya Mungu, lakini unataka bile benye wewe unataka, bile benye wewe unajisikia, bila haya, bila haibu, benye wewe unapenda kukua, bile benye wewe unataka kupata kufanya. Tujue ya kwamba muumbaji ni Mungu, na Mungu anafanyaka kile kenye anataka. Tunatamani na tupewe ni sababu tuko tunaomba mbaya, tunatafuta kushindana na kupata kupigana.
lakini Mungu anashindana na watu wenye kuwa na kiburi na anawapa neema wanyenyekevu. Machache barikiwe kwako na kwangu kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mungu akubariki papa. Amen. Amen. Asante. Mama ida utakombea ikipenge ya kuisha. Baba mtakatifu, Mungu akuita